Arimi ya Mucere kaunti-ini ya Kirinyaga makoretwo magikaira thirikari gwitikira kugura mucere wao uria ukoretwo thitoo-ini kwa ihinda iraya kumana na thogora muru indi riu mari na mwihoko thutha wa minista wa wonjoria na iganda Moses Kuria kwanirira mari mubango-ini wa kugura mucere uria ri thitoo na thogora mwega. Na nimesema mchele yote ambao mko nayo sisi tuko tayari kununua. Kwa hivyo ukisikia mtu wako hapa akisema ati hatununui mchele, amure daiga muthenya mucere wothe ndi tayari kugura na ndagura na bei njega. Mubunge mutumia wa Kirinyaga Njeri Maina nikiti ihoya kuri CS Kuria akiuria thirikari gwaka kiganda kia makorobia mwena uyu. Kuria akiranira kwambiririo kwa waki wa ceceni ya iganda mwena wa Thagana undu uria uguthondeka mieke ya mawira kuri aikari. Guku ni kurimago has avocado. CS no twende guku ka industry kana kiaitu. Thaici market ya cosmetics iguru muno na demand ya kindu twitaga avocado oil iria koragwo liquid iguru muno. CS ungitwakira ka industry kanini guku ciana citu no cione mawira. Kitu ya kwanza tunaleta industrial park hapa katika Kirinyaga County. Nigetha andu mone wira kana itiguoria andu aitu. EPZ ya pili kutoka Athi River tumekaa chini na rais, tumekaa chini na Ligiji, tumekaa chini na Waiguru na tumekubaliana EPZ ingine ya pili inajengwa hapa katika kaunti ya Kirinyaga. Na kuona family nyingi ikoretwo igitangika ni endu wa kuhingirwo mathibitari-ini kumana na wagi wa mbeca. Njeri ni ateteire mutaratara uria twarite bunge-ini wa kugiria mathibitari kuhingira arwaru. Na bill ndiratwarire kuria bunge iretwo Health Care Amendment Act. Na bill iyo yarauga atiriri okorwo we wi mundu wa guku thi kana mundu muhinyikireru wothie thibitari wenda emergency services matiagirwo gugwetia deposit kethondeko. Okorwo kwena mundu wanyu thibitari ahuruke mutiagiriro gukorwo ati thibitari ni irarega kumuhe mwiri getha mutikamuhurukie ni undu kwena bill thibitari. Ihinda-ini riu atongoria aya ni meranire gutire na ndugamano yothe hari utongoria wa kaunti ino na kiria megukorwo magikirira makiria ni gutungatira muingi wa Kirinyaga. Kirinyaga assembly ni mona ya yothe gutire mbara na gutire ngaikano ona ithuĩ tura support women rep itu Gaceri. Ndaugire ningamagamiro thinjikereire njege tiguo ona mwanyo na njiga no mutikaire karagita hunyo tiguo. Koguo andu manyo na ngirite matigeciria ati Gaceri ni wa gutwaro kana kuhena henio ta mwana na thwiti ni undu hena henagio. Koguo okorwo andu ni marenda kuruta wira na thayo, kila mtu apatie kiongozi yule mwingine heshima ambayo inastahili. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kierie.